tadi. Kalau tuh ini sukanya hewan sih lah. Bang naik mahal ternyata tahu dah. Pan tadi Wan. Pan. Tiban. Bang. Gunung saboto maluwi yuk. Kantong madu. Mantap. Cakep, belum aja. Bisa yuk. Teman-teman, ada masih di ala ya. Ya. Waduh. Yo, ya man bagian mulai di alam meh matu. Tunggu sih ya. Ndes. Dialah kantongna. Yang hiji mana? Kau balu goblok di rumah sih. Goblok. Sebelah dia awah deh. Lu gua tadi mah. Emang dogong gua. Ini meh maksudnya meh matu udah di alat kembali. Matu. Wah, ini wani ngala aja. Pan kena orang dibaca. Nah motor. Coba itu bisa kehuruan. Kita ya baik dah dia mah eh. Anjing sebeton balu euy sih ya pernah tongkong kena lagi. Kita coba rasa madu. Yuk. Kedewan. Purak. Ini purak 4 kali benang 2. Badang Anjir. badang 10. Asli lah. Purak masuk. Kalau heuing anjing goblok. Kalau heuing. Pada ndog deui eta. Sabuat halus kita mata. Apa mau kabur? Oh, abang. Ada ndogna ulah diga. Kabur enggak. Ya mun isa botol mah meunang kurang saeutik paling dia. Ya ujung pada lubang, ya plastik. Loba. Selain di mawa bahasa Rita mendingan pakai cuci aman. Mau tak apa? Kan alus kena kekar. Halus kena plastik. Terus sero aja. Hah? Coba ajaran ibu. Bung. Hah? Dengan tongkong nempel orang cicing bae. Sing burata euy sumpah euy. Burata segede edan. Ulah ngebatik ketek bae. Ketek bae tuh. Ini jangan saanya. Aduh ngasaan. Anjir. Waduh, siga keju. Nah, ini luar biasa. Eta anak madunya. Anjir, mences. Itu loba pisan. Siga nina TV. Wah, goblok sia teh. Tolol. Pola teh. Siapa tahu ka urang. Hah? Kumaha? Sok kan. Murak deui. Masuk apa eh? Ya, pada ya. Aneka koko. Mending ngucur kieu. Kita koko anak. Ah, tai tawuran kagak dijeding. Aduh.
Langsung. Langsung. Enak yang madu biasa. Odengnya begini rasanya ketut lah. Madu asli. Silakan yang mau pesan ke Abang Janggot, Bang Brewok, Bang Kumis Hasan. Nah, Bisa berarti. wah, mantap nih. Dia kacang baik kontrol ke penting. Ampun bisa ya maduknya mah. Takin. Setan. Mantap. Kantuk anjing. Saya papasnya ini pengabutin kurang. Coba. Luhur goblok aja. Itu kan ini bejaan. Nyakit gede gitu. Anu na madu bieu teh. Heeh. Aing di tangan heula. Mang, tetep mang tetep. Ling peri euy. Ing jeding ya aing. Wah. Lu jeung beunang padu deulekeun mad. Patilna deulekeun anjing. Maleset. Kamu jadi di videoan. Anjing getihan langsung. Tanya aja ngucuk aja kan. Kita mau nyurit. Mak. Aing. Ai gayaan tah. Hati-hati sob. Makan madu. Mau sedikit mah. Dinu. Tah anjing ayaan tah. Nyeureut. Nyeureut tah anjing. Nyeureut teh. Nyeureut tenduk. Henteu teh nyeureut. Ayo pasti ke barang pasti jeung pamajikan atuh. Eueuh pasti kana tahu tuh. Wah, ek mantap atuh penyebawan. Cing gayaan hidung-hidung mah ngegel eta jujur euy. Hah? Iya, Cokot dah. anu gitu. Geus murak wan. Yalah ya videona ya Dok. Malaya. Goblok yo. Ya mun diperas kabeh tadi menang sabotol barjan kehen. Teu percaya masan. Burat kieu. Sada ngiruan yon kana lagi eling-eling. Lagi eling-eling, cas. 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 Coba. Berak, Bang. Bedanya ada yang mah untuk baru. Mau baru deng mah. Peri. Ngalir kieu Rasa jeruk. Ngerti sipon bae juga loba. Ini makan malam pada ieu. Setan. Bang. Makan teh lah. Lemon. Madu jeung lemon. Tah Bang, jadi Bang, berak Bang. Kan suka lah, tahu dah. Tadi Tah tahu nah. Oke. tenang tapi ngeri pisan niru dah setan yakin ngarabatan. Ini anu koneng kieu. Biung. Giung lendeng lah. Hmm. Hmm. Kasih euy, asli.
Sehat aja. Karena putaran balong arusin hari jo. Cukup. Abis ngalamun. Hari tuanya iraha ah.